Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, saya liberal ke, plural ke, ajaran sesat bahawa saya tolak Pak. Saya tetap percaya Isra' Mi'raj Nabi Muhammad pi. Bagus. Okey, okey. Alhamdulillah. Abang beli kereta? Beli lah. Abang beli kereta cash ke, hutang ke apa? Biasa Ustaz, loan Ustaz, mana ada duit cash. Abang ambil loan bank mana? Saya blacklist. Blacklist. Lalu buat apa? Kredit lah. Kredit. Jadi dalam bahasa orang Melayu kita apa? Riba. Abang percaya Nabi Muhammad naik ke langit, Nabi Muhammad pergi ke Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad dipertunjukkan benda-benda hak dalam syurga, dalam neraka. Nabi Muhammad ditunjukkan balasan orang yang makan riba. Abang percaya ada Isra' Mi'raj? Percaya. Siapa abang buat loan dengan riba? Tang mana abang tak percaya? Kalau hak liberal tak percaya Nabi Muhammad naik ke langit, abang pula tak percaya tentang Nabi nampak apa? Nabi nampak balasan orang yang makan riba. Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Ayat Quran tu